Жылқ содасы. Елдер жаман жоғалтты ғой бұл. Бұл жылқы. Шул жылқының содасы болды. Ава қанша беріп қойдыңыз? 20 verdim, 220. 220 bin verdiniz. 80 bin. 180 bin berip koydunuz. 20 bin koşup verdim. 300 de oda. Ha, 300 oda va? O 300 de oda. Qaysilar? No, qancha aka yaş qanday? 6 Ular жақсы оқшайды. 5 асы. Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы туғандар. Сіздерге бүгінгі 14 январ күнкі Өзгөн жылқы базарында туғандар. Өзгөн жылқы базарында сода өтө қызып жақсы аттар шықты туғандар. Барын четинен тартып көрсөтүп берели. Силер болсо мына өйдө караган бармакчаны туғандар көрүп турасыздар. Басыңыздар, басып каналга подписаться дегенде езип коебуз туғандар. Мен жылқы, мал, қой, машина сатылабын десеңіздер, шу реклама деп номер сұрап, шоу қарылсаңыздар болады. Там мына жерде ешкан содасы болады. Қанша сомда отасың үкам? Қанша сомда отады үкам ешканы? 7000 сен сұрап отасың ба? 7000 сом сұрап отады туғандар ешканы. Сұрап, жылқылар сұрап баштайыз. Авайлағылы өте кетпейін. Ака қаншада отасың? 300 000 сомда отасың. Жаш қандай? Екасы 300 000 сом дейді туғандар. Қанша сом? 150 000. Жаш қандай жашы? 4 асы. Сілерден бі? Ютубке шығарады үй бұл әрі. Ютубқа. Жинде де шығарады бұл ақта. Туған қаншада отасың? 4 асы. Қанша кен ақшасы? 120 дейді. Жашы че? 120 000 сом дейді екен туғандар. О, тегі жақта. Сода өте қызыды барып тартады. Лайктарыңыздар басып, подписаться қылып тұрыңыздар. Туған ат қаншада отасың? Ат қанша сомда отасың? Ha? 110. Жаш қандай? Жазғы екасы? Дайда байтын іште? 110 000 сом жазғы екасы дейді. Болу, рахмат. 100 000 берді ашыл жақта соды. Ассаламу алейкум. Мұсылман бек туғандар. Бүгінгі число 11 январ 2024 жыл. Мен сіздерге қайырларым, мен ұлы Мұхаммад 6 айынан баштап ауырып келет. 1,5 жылдан бері ұшы башынан азағын тартып келетауыз. Сіздерден сұраныч, мүмкін болса ұшы баламдың Индияда алына тұрған лечениясына жардам болып кетіңіздер. Алланың разышылығы үшін. Азыркы учурда баламдың башының içinde аппараты бар. Буга чейин башынан 3 жолу операция болгон. Азыр баламдын жашы 2 жашта, отура албайт, баса албайт, тура албайт. Сіздерден сұраныч, ушу баламдын лечениясына жардам болуп кетиңиздер. Алла разы болсун сіздерден. Мен дагы ушу баламдын эл катары өз алдынча басып ойноп кетишин каалайм. Буну эшикке алып чыгып жетелеп ойноткум келет. Мен дагы şu balamdын басып кетүүсүнө себеп болуп азды болсо жардамыңыздарды бериңиздер, салымыңыздарды кошуп. Андагы реквизиттердин баары өзүмө караштуу. Аягы 97деги М-банк номерин К деп чыгат. Анан ошол номерге единица каттары да салып койсоңуздар болот. Сбербанк номерибиз Шайырбек Х деп чыгат. Ал дагы өзүбүзгө тиешелүү номер. Дагы бир айтам, азыр сек. Жол ашкансың. Кайта. Елдерді өте жоғалтты туғандар. Ne kadarsın? Kızıllar yok, başkasın yok. Kızıllar ne kadar? Ben de var. 10 000 сом беріп қойды. Ава 210 қылдыңыз ба? 210. Var aka. Ne oldu? Қайсы жылқы ле өзі? Ona, қараш. Ал жылқында тартауыз, 210 000 болды. Ya ne kadar? Erkek sesin bu. Atasının oğluzu kalsın. Yaptır söyle. Ay ben giriyorum size çıkart. Ben kutuyu geçti alam. Kanısa geçme almayı. Ha kimine sat al. Pazardan ne mal var? Yok. Bence 20-30'dan narana yok. Verene varsa alamın. Verene varsa ne mal var? Yok. Yok. Onun ne mal var? Şunda başına tıkanı var. Görse de ben aytım. Kolun dalaşıp etti. Koyu verse başlar. Aytam dükkan. Turiyem. Yok mevra. Yok hazırlığı aytım ya size. Böyle gelgende başlı tur var. Sizdeki. Vadese sizlerden. Yok ben özüme ver. Hava koldu koyu verip.
Yok koyarsan. Talaş болып ketті туғандар. Şu başlığım ne gerek oluyor? Ya ne var? Elikten beri ver. Yok, öğretmen ben. Yok. Ziyanla vereyim boptur. Ya aytamam, bir an atar. Bir yıl çaptı. Yok, ben Baktı. gördüm bu da şu. Kimsin? Ulu ne mal жүргенсің? Seçele bitpeydi tuğanlar. Eldi barın ile çoğultalı. Çoğun da atmı esigen, kimde eyle at eken. Amma ol jerde kara şapkaçan bala bindirет. Tuğanlar mına военный kiyim kiyip düşken şol жылқы болды сода. Аминде. Şol жылқы болды туғандар 210. Arılar soğudası bütpes boldu, onu sırap koydu. Tuğan kançada odasыңар bunu? 500 ha? Jaş qanday? Tekası, ulağı var? 500 000 so'm deydi tekası. Gel nomerlerin diktavat et. 223 menen 80 64 80 ha? Ayda çat tuğan onday. Şu var tuğanda. Boldu zor. Buka sen aytayım mı? Şu yerde turup surayt okşayım. Qancha ko'tarib qo'ydi? 50 ga chayin. Ha, 50 ga jol surib o'tadi. 250 ga jol surib o'tadi. Yo'q, sirenmeyne qo'ysin. Barimiz bir qata. Bozor xabar to'g'anda. 40 ming bo'lib qoldi. Yok, o belli 10 bin metre. Basal. Sal. 250'ye kadar daha mı? Sal. Hala kaptama. Ya Ümit. Yerine. Ümit. Ya Ümit. Salgan sayı götürüyor. Şu var. Kızıl bir kadar. O şeyler burdular. At yaşken bura. At böyle deken bak. Uzaqdayam talaş küçüydü. Oldu ya sal öyle sal. Tuğanlar like'lardı basıp durad. Atlı salgan sayın ele 10 binge götürüldüler. Ne oldu? Ulaq toptu jarad eken bro. Ova. 260 bottur tuğanlar 260 binge büttü. 260 binge koy. Alış değil mi? Abdullah dev ayttın mı? Ayttim buna Ben alamam. Oldu gitti. Yes, hata doğan bozma da kan şerik mi? Yok, ben satam. Yok. Attı janagı muavaga nargada mal verdi ha. Kançaga satsan hem emiş şerik minde otat. 260 binge alıştı. Andan öyde satsan şerik minde otat tuğanlar. Şu aksakalga. Like'lardı basıp turaydı. Tuğanlar az şu alıngan 260 bolgan atта tartып көрсөтөбүз. Al top bolup turat. Like'lardı basıp koygun. Беу айдачым ондай бир чоңурагында тартайын. Канча деп атасыңар ука? Ha, 500 ming. Jaş qanday ekan? Ekasi 500 ming so'm tuğanda. Boyu 1.70 demeydilar. 260 ga satıldı tuğanda şu hazırga. Nağın tuğanlar mına Özbekistandan kelgenlerge alıp bergen dep turat tuğanlar. No tiyakta sodası bolup atem. 260 ga alıştı. Jana ekөө algan adam şerik bizip otat пайдаga. Жақта клиенттер даяр екен, саудасы болды. Erkek ablakacı meni qarang, erkekçe деген болса ablaka men zamına kel. Aytıyor qo'yaman, mana shu bolaga dedim kerak bo'lsa deb 1 so'msiz beraman dedi. Nima qilasan? Bag'ilganda aytganman, ablakadan biliyorsun. Atты Өзбекстандықтар қалып беріп тұр 260. Bir atmayamın. Аны эми ошол акчага берди да. Olgan 20 milyon. Oldu, Алып берген адам Өзбекстандан келем алам дегендер туғандар 5000 пайдасы.
Alıp berip turda bularga 5000 berdi. 265 boldu. 5000 paydası var. Tugandar. Özbekistanга alıp ketedi eken bular. Mına tugandar, görөт ушундай. 260 миңге жылкыны алышты. Özbekistanlıklar alıp berdi eken, an payda ber dedi. Алар 6000 berdi. 6000'ge berişi verdi 266 миңге. Özbekistan'a ketdi jana жылкы.